خلقا برده ما بحثا دامزراندنا پگکه و قناغن کوتیرا درباس کویا کر. ایروژی ما مجارکه گله گرینگ هیا مجارا کنگرا چاران یا پگکه کو د سالا 1990 ده لحفتانین هاتیل دارخستن. دوی کنگره ده عبدالله اوجلان آماده نبو. لدو بربجرین وی هبون خلیل آتاش وکو برپرس و فرماندار لشکری هر وها جمیل بایق وکو برپرس سیاسی بو. کنگر به داویهات لی در انجام کنگر نبدله عبدالله اوجلان بون جبر کو محمد جاهد شنر بسرکت و بو برپرس سیاسی یه پککه. عبدالله اوجلان او یک رد کر و دام پیدان به در انجام و کنگره نکر. گلو عبدالله اوجلان چکر و چه بریار و فرمان درخستن و چارانویسا محمد جاهد شنر بو چه؟ هر وها ده کنگرا چاران ده شنر بانگا چکر و ده کنگر ده برسف جیرا چاوهاتندان. برسفا وان پرسان و برسفین پرسندن و بابتندن امیج برز هوشنگ اوسه روزنامه‌وان و رومانویس کرد بهلن داکو او بهتر لسر باخوه کو خلقا ما یادودیه دست پیدا که دخوازم آماجه پی بکم کو اف دوسا یکم جاره لسر راگهاندنا کردی و عربی دیار اشکره دبر. برز هوشنگ جاره کدن تو بخیراتی سپاسیات دکن سر وکنا وی درفته. ده سال 1990 کنگرا چاران یا پککه چه رودا گلو؟ سلام ورز جبوتا مشتبانه آرب تی وی سپاس جبو وجی وکو اف درفت جبو م وقتان براستی دیروکا پککه ده کنگرا چاره جهه کی گله کی گرینگ گله کی بالکش جيره هي مركار جيره وقتينه جبر جلك هذا ما جبر كو او كونغر يعني قناغه كيده كو ديوار برلين هلوشيا سوفيت بري يعني او آليه بروا سوسياليزم هلوشيا سوفيت هلوشيا شري عراق وايران يا سكنه راوستيا ابو كريزا شري كويت وعراقي هبو دوي روشا جيهاني كو روجلاتا نافين وكردستان د ناف د روشا كي جيلكي نازك وحساس دبو ود قناغه كي وك انتقالي دبو بمرحله كي انتقالي دبو كونغريا بكي وچ هغه داركت ديناسي كو كونغريا يكمين ل گنده فیسه لدیاربکر للجه لدارکت کنگره دوامین و آسیامین لسوری لدارکت اوجلان دوان هر سه کنگره ده حاضر بو لید کنگره چاره ده نه حاضر بو چما نه حاضر بو اب پرساهانه جی یعنی خالکی بالکش و یعنی گمان داویج سر مسئله گلو اوجلان بو حواله خانه باور بو گرو اولکاریا کو اوجلان به پاریس تنبو تبلی کو اوجلان دکاری جشامه بچ طهران تیکلی هبو رژیما بعث لسوری تیکلی هبو رژیما طهران ر دکاری برحتی ج شامه بچ طهران لو طهران درباسی هریما کردستان جیبه حتی دکاری وکی حواله خو يعني وكي قليلة وكي حوالي خو بشو بر آوا دجلة وآوا دجلة قطبكو وباراسي بفيرن يعني ترسك هب وترسكي ندهش كو أوجلان بتش تبلي كونغرا بارتيا خو نبه وجدور دو مسألة كنترول بك وكان زلامي يهبون في كونغرا هانه ده يعني دوران كالكان جميل بايك هر دو كسين سركبون ايكو پشتگیریا اوجلان باسکی اوجلان دگل وانجی خلیل آتاش پیوه گریدای عثمان اوجلان برایوی کو بری دمکی وفات کرد و هناك اندام دن سرکرده دن دندری کنگره ده هبو اوجلان دگوت یعنی باور بو
کوی کنگر لگوری بی بمشه نرینه کی دنجی هایی دبیجه کو رژیم سوری و چاقه نت کاری بو باری کنگره چارا کل سوری ورل دارخستن کنگره PKK بسوری ورل دارخستن نت کاری راه جوی باری هانه جبر کوی يعني دولتات امريكا شعبي وان ويشاغي لسد PKK باش بكريبو تيزانين كو رجيم سوري حافظت مجبور ما كامبا PKK لبقاعي دنوتو دتواد نيتو سيادة بقرة وكونغري وكامبين PKK الشامي بشيوه كي تزيو تبن كنترولا استخبارات السورية بور ريفابرين لي ويشاغي إذن لغوري هن قمان هنه كو رجيم سوري إذن ندا PKK كو دهندري سوري دو كونغري خوا لدار بخلو ما PKK مجبور ما لحفتانينه اف كونغر ورل دار خستن محمد جاد شنر كسايتيه كي براستي هيجاي كومرا يعني فيلم ديكومنتري سروي ورد شكرن بلغه فيلم ورد شكرن ورومان ورد شكرن جبركو كسايتيه كي جلكي جرينجه جلكي بالكيشه لنافا PKK ده جدامزرينرين PKK جوینا فیسیجی حاضر بویه و جو خوردن دسپیک ده هفته و 5 هفته و 6 تبلی PKK بویه خباتن دسپیک ای دامزراندن ای نوا PKK و کنگره دامزراندن جی حاضر بیه لحاد گرتن نه 10 سالات زندان دما ام پیچه کی بحثم محمد شاد جاد شنر کسایتی اوی بکن نه 10 سال دندری زندانی ما دما زندان يعني دما هات سربس بردان دولة ترك جبر دريه زنداني ويجر وديركت ويبر عسكرية أنا صبري أقدم زنداني هات بردان دولة إجركو هرمالي هفته يكي ده روش بمين بشلو ورقة تسليم بك صبري أقبض نجي خوا هات خوا تسليمي دولة إجر وشو عسكرية بس محمد جاهد شنر ويب زوري جبر دريه زنداني ويبرن ويخصنا عسكرية نابرن لشكرية نتشار ويبرن قبرص غرافا قبرص محمد جاهد شنر جبر ولاد باريس جبر شورشگر جبر کو بارتي اخو بخط اخو باور بو ج عسكريه تركي لقبرص درفه ودخوازو خو بكين ريخصني خدگينه دي ساتي سوري تي لبنان تي اوجلان جي دبينه كو حاله PKK كتي حالي يعني روشا اوجلان روشا PKK او ساری باران نهال لستوكهولم وشاغل سال نوتي لكامبا بقاعد بينه كود زندانا كامبيد بزيادتي 10 كسنه باعدام وان حكم لوان برينه وشنه فانا جاسوسي دولة تركن ميتن محمد جاد شنر جبركو بربرسي كامبيبو وان حمو سربس بردده وان ناس دك هنا كس يعني بشيوه كي ديركت وان ناس دك يعني وكي كس وان ناس دك هنا كس تندري وان زندانه ده تينه كشتم كينه ناس نزانم ليك محمد جاد شنر ده بسبب وجيانا نيزي 10 كسين دندري زندانين PKK كامبا بكاي وان خلاص دك بله دنابا حوالي خود مناقشه دك يعني دبين روشا PKK بچرنگي لي لهمبري اوجلان عصيان رانا كدبي فا كونغري منيزيك كونغري PKK اشاره نزيك و چاوا PKK به سازي چاوا PKK به نه شخصك نه آپو PKK و PKK آپوینا PKK به همو اندامی خو همو سرکرده خو کمیتانا وندیا PKK اکتیو به وی شوی هانی یعنی پروژه رفرم کو PKK وگر PKK وگر ریخسن PKK وگر به سازی بوین ایرادا سازی بوینه دندری ریخستنه ده پیش بکوه نه ایرادا یک شخص یک سروک یک منطق یک نرین یک بریار پیش بکوه هر وحاتین زانین کو حمود اشتین پارتیان دندری کنگره ده به سربستی تی مناقشه کرن تی گفتگو کرن جبو بفن بریار یا قبول بفن یا دبن بریار و محمد جاهد شنر وان نرین خواه وان هلوست خواه بر کنگره چارا و در برنا کنگره جیده جیگر وکی ده دسپیکا آخافتنا تجیده و جلان دخواست برپرس عسکری دهندری PKK ده ببه خلیل اتاش نها ساغه لهولی ریدجی
و برپس سیاسی به جمیل بایک خوستکا اوجلان ابو هات کت دنگدانه لی کنگره چهارا دنگ ندان جمیل بایک دنگ ندان خلیل اتاش دنگ دان کی دنگ دان ساری باران و دنگ دان محمد جهاد شنر يعني برز هوشنگ يعني واتا ده كونغرا چاران ده آلیگرین شنر گلک بون لو ما بسرکت بو برپرس سیاسی و او بربرجيرين كو عبد الله اوجلان دسيشان كرنا تو دنگ ناني دنگ آنی بس نبقاسي دنگي محمد جهاد شنر وصاري بارن دنگ آنين هلبت هناك بالي هبون يعني لدنافا قريلا ده محمد جهاد شنر زنداني هاتبو وحمو كسن الزندانيين كو هاتبون يعني هاتبو سربس بردان وبرقدانيا محمد جهاد شنر دهندري زنداني دبنافو دنگ وديا وي صالح شنر ديا محمد جهاد شنر لبيشيا آبائين عدليتا لآمد آگر بردا بدنا خوص خو بشوتينه وكي بروتست وكي هلوز جنكي كرد صالح 83 في چالاكيا هانه يعني دناوا ميديا بككي دو وي چاوي ونفكرن سرخبون وفكرن ميديا بككي كو بربسني صالح شنر ده داين مظفر آياتا انا كل روجاواي كردستان يك جريجرين بككي فوتو يخب صالح شنر رجرتي بديا محمد صالح شنر رجرتي او ساكنه جانسيس فوتو يوي لسر انترنتي هي ود ارشيفا روشنامه سرخبون هي يعني محمد جهاد شنر كسايتيه كي ولو روشنبير هل بستوان هل بست ايش دنبسان سياسه مدار جوان خدي نرين خدي اراده لهمبري دولتا تر لندري زندانه دو خدي اراده بو اراداوي لهمبري اوجلان نهاش كناندن لرز جهبو تنيته كيوي تبرياره كيوي كور اسياني لهمبري عبد الله اوجلان چيبكنا د كونغري چارا د اوجلان هات هل بجارتن وكي سكرتيري بارتيه يعني نكو محمد جهاد شنر دخواست بارتي لهمبري اوجلان درخيننا دخواست اوجلان تي كبه بن باني بارتيه مثلا بروجي وي ريفورمي هبو يك جوان بروجي ريفورمي خالكي تكليه برجيما سوري ره چنه بچرنگينه سرچ اساسينه رجيما سوري هقاص خدمت جمردك جو PKK ردك كان مقابلي وي PKK چد رجيما سوري ما رجيما سوري نه كومليكي خير خازه تشتكي دد PKK شو تشتكيش PKK بسينه محمد جهاد شنر دخواست اب مثلا هاني زلال بب كوميسيونتي ورچكرين تيكلين ريجيما سوري ب PKK رتك ببن كنترول وشفافيته اف كوميته يعني تيكلياوي بسركاتيا PKK كوميتا نافدين رهبه بو ناس بكن كو اوجران چتكي بكير رودنه بكير ددودسين دهندري ريجيما سوري ده هر وها تيكلين ريجيما ايراني ب PKK تيكفنا و شفافيته وچاغي کس نتزاني اوجلان و بري خو بشينه برز شانك اف اخافتن دناوا كونغر ده اشكرا كرن شنر ابو بريال شنر داخص نقاشي كو كوميسيونه كي ورا چكرن جبوتي كليين PKK نكو PKK لدجي تيكي محمد جهاد شنر دخص اب مساله زلال ب دولتا ايراني خدمت جمردك ام ما لسر حسابي چه ام يعني ام چه PKK وكي PKK وكي ريخستن چه د رژیما ایرانی PKK وكي ريخستن چه د رژیما سوري PKK وچاقي كو تخص كونتاكت خو بصدام حسين جيري چه بك محمد جهاد شنر تخص وچاقي زلال ب اف تيكلين هان شفافن نتيكلين طاري وندابن ونقري داي شخصابن او شخص ديرك قري داي اوجلابن تيكلين حزب ريخستن وكي ريخستن يعني ابو بريار كو كوميسيون ورا تشكرن علي كي تشتكي بيرجرينج هبو محمد جهاد شنر دوغوت يعني ابوري ايكونوميا PKK تي يعني çavkaniyen aboriye PKK çine mizaniya PKK çiye buçaya PKK çiye بچرنگی ته صرف کرن نکورته صرف کرن مصرفا اوجلا مصرفا رخصنه مصرفا ارت کمیته کی یعنی راپورتین اکونومی ای زلال
حمو اندام الرخصني يانجي بتعيبت كوميتان افندي ناس بك كأبرة بكت جكرتين بكترن شواتي كرن شواتي خرج كرن ابو بريار ابرد نما بكيكي تنبو نت كونغرا دا مسراندن ده ما فهمكر دا مسراندن وشاغي فرتنبون دو كونغرا دواده دو كونغرا سياده كوميسيونا ايكونومي رابوري ايكونومي شفافيت في واري هانه تنبو دبر يارن سركه کو PKK به سازی تکیلین PKK هرمی تکیلین PKK نافنتوی ناس بکن يعني معقول يك اندام كوميتانا فنديا PKK نها نزانه افره شكرتي بكتش بچرنگي نهاشي روش ولويه حتى روجا ايرو دناوا PKK دواره ايكونومي ده شفافيتنا افره بكتش افره شكرتي بچواتي خرج كرن افری کش روجاوات چش قندیلر پرش اروپا چش قندیلر پرش ترکیه ج حمود افریتن تن دکفن پیدری بچرنگی اف نزلاله ماکینه اکونومی اپککی نها افتش نزلاله باوس اردال دکار بجز يعني دکار بحث اکونومی اپککی هایی میشه هی کا اکونومی اپککی بکت چ بکت نابش بش ایشی من جینا ایشی میشه آلدار خلیج کو تزانه نا نزانه مصوم عبدی زانین آن زانین چند کس دندری PKK زانین برای اوجلان کو نها چند کس زانین جمیل بای کو دوران کالکان و بلکی رضا آلتون چیز زانه لیو کیدن همو بر پرسین PKK جوی مسئله هانی نه آگاه دارن افته چواته تیواته کو اف نحسب وکری خصنه کی تاریخ باش برز هوشنگ تا بحثا دو بریاران کر بریارن کو شنر در خصنه ده کنگرا چارانده او بریار هاتن بجی کرن یا نه او بريار هذا بيجي كرن بيك كوميسيون كي تايبت جبوتي كليين PKK هرمي بريجيم سردستان كردستاني و تيكلي و كوميسيونا دوا ايكونومي كو شفافيت حبه او برين PKK ايكونوميا PKK شكرتين بكود درن شواتي مصرف كرن يعني وكي چه سازي به تشتوي ايكونومي تشتوي زلال به نري خصنكي تقريبا هر دو دندري كونغري ده هاتن بسنكرن و اوجلان ما سروكي ريخستني يعني تشتكي تنجي هبو محمد جهاد شنر في خالاهاني تكسكر و جبرچن ام دجاتيه حركه كردها دكن جبرچن دجاتيه بارتي ديمقراط ويكيتي الاجتماع دكن جبوچن بفي منطقه دجاتي وبفتون وخرجوا يعني برجوانجيه كده في برسا هانجي دندري كونغري ده هات مناقشه كرن واطرحنا كرن كوتشينا ب PKK وكي رخصتن لهمبري بارتي ديمقراط لهمبري يكيتين اجتماع هلوستي دهيني ب ودشاتي ب حتى بشتي قول شنر شيش PKK قطبو افتش دنويسي خوشي دنويسان قلت ده حشتي وسيسياد من بيمان لهمبري ما پیمان به پارتی دموکرات مورکر مسعود برزانی و عبدالله اوجلان ایک وی پیمان هانی بین پیکر PKK بو محمد جهاد شنر دی بشه ده 88 ما PKK و یکیتین اجتماع دیسا پروتوکول و پیمان نفساندن به حفره دیسا PKK وی پیمان هان اوش بو چو PKK پیمان بر رخصنار داتینه و پشتر ده چه پیل دکه و بین پی دکه و تیک دبه يعني وكي فان بيماني فان صوزي هان ناز ناكد اف ديسا دندري كونغري هات مناقشه كرن ومحمد جهاد شنر لدجي في هالوسطا PKK اف هالوسطا اوجلاني دجمنانه لهمبري بارتي ديمقراط ويكيتين اجتماع وجروب دن وبارتي دن اوجلان رحمتيه برايوي عثمان اوجلان وكي جاسوسي عبدالله اوجلان بود دندري كونغري ده تليفون ببراي خردك بجويل بتشتغلت بمساله بفيرنجيه اوجلان هيرس ده حتى تشيرو دجونا ده بشه اولان و هشتي كونغرتي كيف بندستي صاري باران ومحمد جهاد شنر واصل كرم ونشما كوميسيونا ايكونومي حوجي وي ما ازدزيا PKK دك ما يعني بفي منطقي هاني مساله شخصي لهمبري قو حساب كي عبد الله اوجلان
ku komisyonekî ekonomî çêbe bi dindrê PKK de ev ji bo berjewendî ev ji bo berjewendiyê rêxistinê ev ji bo rêxistinê baş Öcalan qebûl nekir hesab kir ku li dijî wî ev ferê rêxistinê hûn şek û şübhet bidikin Çikir karvadanên Abdullah Öcalan çi bûn? ev Abdullah Öcalan li hemberî vê biryara xanê biryara çêkirina komisyonê ekonomî ku şefafiyet dendrê PKK de çêbe helwesta wî pir tund bû û qebûl nekir Öcalan di dünyayê de hemû biryarên kongrê qebûl nekir kongr ji serî heya binî qebûl nekir red kir ez qebûl nakim tu serokê rêxistinê ya ev kongr te wek serokê rêxistinê qebûl kiriye tu çima biryarê kongrê qebûl nakir di dünyayê de çê nebiye ku serokê rêxistinekî li hemberî kongrê derkeve Öcalan rabû çekir di cî de bi birayê xwe axivî û bi Duran Kalkan û bi Cemîl Baykir axivî û serd axivî bi wan re di cî de emrê bi girtina Mihemed Cahit Şener da bi kî re axivî direkt nota jîşand bi Fayiq re Fayiq ku Mihemed Cahit Şener nas dike ew jî endamê komîta navendiya PKK bû Mihemed Cahit Şener nas dike ku li welat parêzê berxwedan vanê yekî zindanî ye ji malbatek welat parêzê diya wî welat parêz bû ew jî welat parêz yanî şik şek û şübhe li ser Mihemed Cahit Şener tune bû Fayiq nameya Öcalan di bir rê Şener dide dibe bineva Öcalan ji mir nivîsandiye dibêje ez ê te bikim serokê istixbaratê PKK hêzên parastina partiyê HDP ji kî re ji Fayiq re dibêje bes her Mihemed Cahit Şener bigir ev emîl ev xayîn ev ajanê mîteyî ev ya bawer nake ev ya tê cem Salî Baran va Salî Baran saxil Stockholmê bere bêje na Fayiq tê cemî name dibêje va Öcalan vêj min dixwaze dibêje hayê Şener işte heyî dibêje ji xwe Şener mişandî cem te ji Salî Baran bersiva Fayiq de dibe yani cihê me di nava PKK din hamînî wê çaxê Mihemed Cahit Şener zindanî bû girtî bû di zindana PKK û ê berpirsê ku zindana yani Mihemed Cahit Şener bi parêsa Fayiq bû her sê Fayiq û Mihemed Cahit Şener û Salî Baran ji PKK qut dibin û ja Mihemed Cahit Şener dest bi hewldana grûpekî nû bi navê PKK vejîn amade dike tê qamişlo bi çi ji ber çi sedemî ew jî gelek çîrok hene û li qamişlo di meha Novemberê de 1991 tê terorkirin û tê şehîdkirin yani şehîdekî herî mezin ku mere bejna xwelberî bitewîne di nava PKK de qehremanê gelekî mezin e qehremanên azadiyê de hindirê PKK de qehremanên demokrasiyê de hindirê PKK de li dijî diktatoriyeta Öcalan yani şehîdên gelekî gewre û mezin derketin yek ji wan Mihemed Cahit Şener e Öcalan wê biryara hanê hemû biryarên kongrê qebûl nekir û Mihemed Cahit Şener bû qurbaniyên bû li helwesta xwe û rêformkirina PKK û sazîkirina PKK di ber vê helwesta hanê de bi alîkariya rejîma Sûrî istixbaratê Sûrî Mihemed Cahit Şener di sala 1991 li Qamişlo hat terorkirin piştî wê Öcalan çikir hemleyekî tasfiye di hindirê PKK li ser bihnê hema bihna Mihemed Şener jêbê di cî dî wan girt di cî de ev kî Abdullah Öcalan di hindirê zindana de di nava gerîla de li Şamê di nava kadroyên xebatkarên PKK ê li Sûrî ê li Rojavayê Kurdistanê gelek kes hatin girtin ji nav wan kesên ku hatin girtin bi tuhmeta ku hevalê Mihemed Şenerîn İdris Ömer nivîskar lêkolîner nihala Almanyayê Asya Xelîl nihal helbestvan li
لروجافا لباشوري كردستان جديركي لباشوري كردستان وبراي برحمتي كاميران وقال كسين دن كو دوستي بكيكي بون لي عالي استخبارات السوري هاتن قرتن بصالان زنداني شيش دمان بالتهمتا كو حوالي محمد جهاد شنر مالباتا عبد الله بدرو اوجي هاد تشهير كرن وهاد يعني رشكرن بتهمتا شي والله حوالي محمد شنر حوالي ويشاغي قلكس كيجي هبو كمال سور جمردين بو برايي هو قرت حشتي وحشتات جيان اخوش دستا شهيد كت كمال جهاد قو بتهمتا كو حوالي شنر كي ويشاغي لنبري كي رابور بنفساندنا شي نتي والله في حوالي محمد شنر حملة بناظر ولاد باريس هذا اللي ديركي عبد الغني جمعة يعني يكي ولاد باريس دمالا وي دبردني وي زاروكا وي سرتستي وي بله فكك حاطو يكشت بتهمتا كو افيا حوالي محمد شنر حملات تصفية لأوروبا لتركي لدنافا بككي دنافا ولا باريس بككي ولو حملكي ولو يعني بريز هوشانگ ام كارم بيجن كوكو هلمتك كودتا يانجي انقلابي بول سر اف كاسين كود خوازن بيجن شنر و ري هوالين وي خوازن چاك سازي بكن مجارين نزلال ديار بكن شو خوازاتن اوجلان هلوستا اوجلان انقلاب لهمبري كونغري چارا كونغري چارا کو پککی کو پچکی بك سازي بفرق بوك بارتي خلكي بوك بارتي کو بحصا يعني سلوكاتيا ريخستني ورلي برسين نعيبه يعني كل برسين لهمبري اوجلان ورفكرن شما دولتا ترك لي برسين بير تك شما بككي لي برسين بير نكن انا عيب بككي لي برسين بجميل بايكر بك بيج كات تشتكي كات چناك اف بروجيا خندقه لباكوري كردستان تيكچو اف بس هذا هاتن قرتن اف شو مساله ما حقي بككي تنيلي برسينك لهمبري جميل بايك فك نورمال برنسيب رخصنيه حقي رخصنتنا لي برسين لهمبري دوران كالكان وكيا لهمبري مصطفى كراسويا رضا التون بك حقي رخصنيه افشيك نورمال لهمبري عبد الله اوجلان جي بفيرنجي هاني محمد جاهد شنو دخص توازن شي بك اف رخصن وغير رخصن نبي جماعه نبي قريدا الشيخكي وك حمو مريد الشيخ وكسك لي برسين مريد الشيخ ورابن لي برسين بشيخ خور بكن تشتكلو تنن لي اوجلان انقلاب ضربه لهمبري كونغري چارا وعيني وكي منطقه ستالين شبا يعني بترنجي حوالي تروتسكي تصفيه كر وبرا دو تروتسكي دا حيا امريكا لاتيني ويلوركوش افياجي اوجلان جي تقصير نكر كيرا خوا دابر كيرا دابر فيشكا دابر غليا دابر تشهير كرني يعني اوجلان الشركي يعني بيسروبر لهمبري راست اين راست قال كس بيريتشون قال كس يعني نتزاني محمد شنر كيو تشي نتزاني لي بيغنا دفي كومكوشين كو اوجلان لتجي محمد شنر وهواري محمد شنر شوا كونفرنس لدارخست بريزو شانك بيشتي كونغرا فرمي صال النوتي دا هاتي لدارخستن وكو رد كرن وكو نرازيبون لسر درنجامن و كونغري كونفرنسك عبد الله اوجلان كونفرنسك لدارخستبو او كونفرنسي تبحثاوي دكه كونفرنسي جرتين زندانا قالك كسن كوج زندانا دركتن حوالي محمد شنر برپسیاری زندانا بود دمکی دیگری دمکو او زندانی دبو گرک حوالی وی ایک پی دزانن چه زلامه چه زانن چه قهرمانه چه برخدانبان دندری زندانا ده دزان حوالی وی ساکینه جانسز درگستیا وی بود درگستیا محمد جهاد شنر بود و توی وان به گلک حوالی پکیت زانن اوجلان جیت زانن کو ساکینه جانسز آکل لپاریس ده 1000 سیاد 13 هات ترور کرن
گمان لسر پککی گمان سرمیته و دبکو هبش و تصفیه کربن ساکینه جانسز جدا مزرینرین پککی درکسیه محمد جهاد چنر بود دما کنفران اوجلان چوا کرد اف همو کسین که دو کنگر ده حاضر بود و ای حاضر نبود بناو کنفرانس زندانیه وان آنی و ایریش اف کانیو المسجد ناوانده بود گلک مصطفى قرسو اف کنگره چهاراده ده هندریوی کنفرانس زندانیه هات محکوم کرد و نتنی ومحمد جهاد شنر وكي خاين وكي آجار وكي عميل هات نشاندان و اف قال كسن هوالين شنر دورده هوالي وي زنداني جترصا بچرنگي بچشوي قبول كرن يك جوان ساكينه جانس ساكينه جانس سنه گمان هي لسبب براستي اف مساله شي هجاي كولانيه دبي ليكولين وكولين لسبب مساله هاني بهور بيني اوبجكتيف وركرن جبركو تيكلي دنابرا دماكو چوا گمان هيا برز هوشنگ گمان لسر چه هيا لسر آلين كو ترور کرنه یا نه نه گمان تيكليا ساكنه جانسز بمحمد جهاد شنر قطنابه دماكو ساكنه نابا بكي دي افل درباي بكي دي هن نامد نابرا وان دهنه نرينا كيد بيجي نرينا كي شو قيس راس نراس كو ساكنه جانسس نامه كي محمد جهاد شنر دبر اوجلان دب ريمي دد اوجلان دين دب اوجلان بيتي كليا هان استغلال دك دبيش جير بيش برور قامشلو تي قامشلو يعني سببك يجي سبب قاتنا وي قامشلو اف آلية عاطفي لجم محمد جهاد شنر وتيكلياوي بساكنه اف قيس راس نراس از نزانم لی اف نرین هی رولا ساکینه جانسز ده هاتناوی دکشاندناوی که به هرمانجی پککی و استخبارات سوری اف نرینت دن هی دبجه محمد جهاد شنر دخواست ریخستنا خوب راستی وکی ریخستنا کی کردستانی وکی پککی وجین ده هندری سوری ده چه بک و لهندری سوری وکی إجا خلاص يعني إجا بدو قطبون إدي بوتو وكي ركبري بككي منافسي بككي لكر للروجافاي كردستان أف نارين جي هي أجر نارينا أول رأس دوار رأس أسبخوا تبرسف لجمتني لو ما بقول بيوستي بالليكولين وليفجر وفاكولين هي جوكم مثلا لينها ناس ساكنة جانسس لجياني يكون مروجي برس بك أفيك برتوكاوي هي دبي مرول برتوكاوي فكر مقاله وناريني او تشتيوي هنا دبي مرول فكر شبوك مثلا هاني زلال بده رولا ساكينه جانسس تيكليا ساكينه جانسس ومحمد جهاد شنر حياه شي درجه بو ام فكرن کنفرانس زندانيين بككي کو پشتی کنگره هاتل دار خستن مبس جي کو اوجلان هینا جهاد شنر رش بکه و بیشه کو او بریارن دو کنگره همان سالی ده بو او کنفرانس نوتو یک کنگر نوتو ده بو اف ده نوتو یک لبنانی لی او کنفرانس ده بین کنترول او جلان ده بو کنفرانس زنده دیرک او جلان تیده حاضر بو کنگره چاره ده او جلان تیده نه حاضر بو ای به اینجا جی او جلان تیده نه حاضر بو بوی شیوه هانه شیوه پرورده کرن و رش کرن یعنی توان انداما توان گرتیا گل کس جوان گرتین پککی مد خلقا بریویجی ده بحث کر نها زندانیه کی پککی لألمانيا هي صالحة چليك فاطمة چليك دي روجين برچيبوني جي ده حاضر بو او PKK ل كامبا لبناني خص زنداني جي زنداني تركيا دركت هاد كت زنداني PKK او جنان پر ايريش لسر زندانيين PKK جبركو حمو كادروين گيرگير بون حمو يعني احتمالا كو محمد شناري كي دن دركبه هبو لو ما
وجنان لهمبري تفا الوستكي حش وش اسلوبي بي وديت يعني بري دمكي لسر يوتيوب فيديو اكي دركت او فيديو هاني كو بيجري رودا ودلبخين دارا همبري اوجلان وشوا اوجلان وي ايريشي ويتك شوا وي بيس دك دجونا لهمبري ويد بيج خبر اجير دده ويشكين وي وجد بيش بلي سروكي مراس سروكي مو شوفي افج بوك بي دلبخين بشكينن او فيديو هاني جا ارشيفا بكي در خصن لي جرينج يعني ما بس تعمل دلبخين ما بس تعمل ابوي كوتشوا هفاري بشكي يعني حس وي خبر جيت بس السري جيت بجت تفنجر وكري بري كسك يقولوا سروك يقولوا هي جا اندام يقر وجا اندام كنت بريزو شاق ام بيفينا يعني اخافتن بقشتي بن يعني قوتن بيقومان اگر تشتك تشخيص تذهب بيفينا تجوي مجال دور كافي اف اوجلان لهمبري ويد بيج ناس دبيجم از قبول ناكم از رخندكم في مسألة هاني اوجي جرك برس يعني اوجي يعني شيروكا من دلبخينه شيروكا من اسلوبه اوجلانه شو تعامله بالدلبخين وباي وكيدن ذكر يعني نها بلقيدن وكيد نا فيديو كونفرنس زندان الجمتنا ذي فيديو هاني لسر ميديا هات اشكره كرن شو تشخيص ما بحصا كيكيه يعني بحصا شخصاناكم بس بحصا وجلانكم يعني جمر يعني كسك يدنا نا دردو نا بروبلمي مو كشيء مبتكسير هي بروبلم كشيء بكير هي بوجلان وشوا كو حوالي خو بيس ذكر شوا حوالي خو بچوك ذكر شوا ايريش ذكر وكي بلغه وكي مينات ما بحصا بمساله هاني دا جو تشيزانه يعني وجلان يكي بيرنجي كسكي تاني از ومتشكر ومأباكر وحموتش كدامن بفي منطقي هاني نزيكي انسانا دبو نزيكي حوالي خو كادروي قدبو بريزو شان كسن وك شنر هبون دخواستن چاک سازی د ناوا پاککی د بکن دخواستن پاککی وگر وکو آرمانجن دستپیکی یک کل سر هاتن آوا کرن دبوك يعني جماني اوجلان او بو واحتمالي هنا كس هبن دنابا بكاكيد مابن كاكينه لكرن بچرنگينه لو ما جفينو كونفرنس لبي كونفرنس شدكن وجعاليده دس بالتصفيه كر جعاليه كي وجعاليه كي تيجي دس بپرورده وجفينو كونفرنس شكر جبوق خطا محمد جهاد شنر يعني كسي كتب بالتأثيراوي ده هندري ريخصنه ده هندري بكاكي ده تيك ببه حتى قناغ كي مزن بكاكا وجلان بالسركة ده مسألة هاني ده او جروب هات تصفية كرن او كس هات تصفية كرن او خط بناوا بكاكي ده ناشكر البكاكي روشا بكاكي بنا كيد نوا بكاكي ده نا بحصار ريفورما ذكي بحصار رخنا ذكي نعبري عبد الله اوجلاني ما هو يكتني من ادويريم رخنا يمكن ناكس نوي رخنا الجمعه بك دندري ريخصنيته يعني ابوك شو ابوك هات دندري ريخصنيته كي دوير رخنا لجميل بايك بك دندري بكيكي دندري ريخصنيته كي دوير رخنا لدوران كالكام بك تنا يعني تشتكون محمد جهاد شنر دو كونغري چارات دخواست اف شفافیت اهانه د تشکیلیه د تشکیلین به رژیم سوری ر به رژیم ایرانی ر به رژیم صدام حسین ر قالوا انها تشکیلین پککی انا د 1022 ده به رژیم ایرانی ر شفافه به رژیم سوری ر شفافه به میتر و تیک داوستندنه به میتر رایا گشتیا پککی آگاهدار جوی مثلا هنی نه اکونومیا پککی چواته تسکی ده بچی ويتير برين خلق اقعدانش بمسألة هاني شكلو تنا كسك نزانه يعني اب مسألة هاني طارية قال لك جيروب دندري بكيد طارينه اب مسألة اقونومي ومسألة تكليه ده يكشوان مسألة هاني نعم بشتيوي ده 1004 جروبكي ديسا دنوا بكيد جروبكي قطبو خليل أطاش نظام الدين طاش سرحة دوغان كس
ji PKK grubekî baş ji serkirdayetiya PKK xwe di nav de Osman Öcalan. Nerînek heyî dibêje Osman Öcalan têkiliyê wî bi birayî wî bi PKK re xut nebû. قط نبون Dibêjin Öcalan wekî nûnerê Cemîl Bayik û Abdullah Öcalan di nava vê grupa hanê de bû. Ev nerîne. Çok estras, çok nerast ez nizanim. Lê tek kes dikim. Têkiliyê Abdullah Öcalan û Osman Öcalan nehatî. Öcalan dida xuyaniyê xwe de xeberaş Osman re dida. Bes têkiliyê wan, danûstendinê wan de ti carî xwe nebû. Dirêya Fatma Öcalan, dirêya Mihemed Öcalan, têkiliyê rehmetî Osman Öcalan bi birayî wî re qet xwe nebî. Bi Cemîl Bayik re jî ez diqê wê têkilî hebe. باشا برز هوشنگ محمد جاهد شنر سالا 1991 ده چاوا هات ترور کرن اگر هن هرگولی و آگاهی ده في درباره دل جمع تهبن دماتي قامشلو يعني دم كان معك يجي لقامشلو دمينا PKK جيبي نزانم اللي نرينا كهي دبيجي ديسا او فايق ايكو وي هشيار كر جو مسألة وشتنا وي وزندان كرنا وي دبيجي او فايق بخوا جبرتي كليوي محمد شنر رهبو وي جيوي جي PKK ربو او نرينك از نزانم راست نراست از لا نزانم جيوي اللي قامش لو كشف دكو و PKK جير كمين داتينه PKK واستخبارات السوري بريندار دبل اللي بريناوي ناقشني بريندار دبل لرجيم السوري يعني ناهلن كوين جير بينه كوين بده دندري نخوشخانه ده ديرن حتى كويناوي ذهاب ده كويناوي بحياة زاب كوين دقودي وي دنمينه بفيرنجي جيانا خوش دست بريناوي ناكو كو يعني كيك بمري يعني ناقشني بو يعني فايق افيكو بحساوي دكن نها اف هر سيكس محمد جاهد شنر وساري بران وفايق ساري بران نها ستوكهولم لسويدة جاهد شنر جيانا خوش دزدا فايق جي نها باستخبارات تركيا كارد مخابر نها باستخبارات تركيا جبر جبوك خوش PKK بباريس كاب تشرنجي بتشيوي نها بيه اندام استخباراته وجيوي ونداي جي فايق ونداي بفي شيوي يعني PKK برا يعني تعقيب ذكر كو محمد جاهد شنر كالكي دري الكي جان دفري وشخول قام شرود من كنترول PKK واستخبارات السوري دبو برا حتى بجيوي ناس بكن كمي جرداتينن ايري شيوي دكن وبريندار دب بريناويشنا ضرباوي نا امرنيه بآليكاريا استخبارات السوري ناهيلن كوينجيب ناهيلن ورد دربان كرن جيانا خوا مخابن جدست دي يعني بله برز هوشنگ هديدي ام برف ضويا خلق خوا دچن دفردا پرسکته هوله اف آگاهین کو تا گوتنا از بیجم جارا یکمینن ته دیار کرن اشکره کرن دباکو کسک بپرسک کاجی درن تا چنه تا چاوا اف آگاهی کوم کرن دما کو ناوا PKK دبو دب خوا بلگه کربون تا چاوا اف آگاهی و زانیاری کوم کرن نبو برد اشتر بي بس لهانه سر رازق ما اف آگاهی نجارا یکی تی اشکره کن بلکی ده بزمان کردی ده مدیا کردی ده مدیا روجاوایی ده خلق ما روجاواش وان تفاصیل هان دوان دتای هانه وان هورگولی هانه نا آگاه دارن نا ام جی دماز آپوچی بوم جمرد گوتن محمد جاهد شنر خاینه من گفت خاین يعني دمم محمد جاهد شنر هات کشتنا 6 سالی بوم از 4 سالی بوم از شكو بير ببم يعني كوفان تفاصيل برا دو مسألة ده وشخوا ما أبوتشين هذا بلو بارتي بلو قوتي خلاص نقاشتنا يعني أمشي باوردكم ببارتيه وان تفاصيل هاني وان داتا هاني وان مفيدا ويناسكر وبزمان تركي خاطن بلاف كرن بزمان تبخواز قالك لي أذكار مشتر لينكا بشينم لسر ويب سايت لسر
انترنتي ويب سايت PKK فجين هي لي بزمان تركي كاجا ايك ور قبوستي وفان تشتي هم بد حفتو وفجر ديروكا PKK وفجر جدرين PKK وايدن فان كسندن يعني ايكوش PKK قطبوي دريات كليه ده دريات دانستندنه ده سليم چروکایا صالح آراس يعني صالح دونر دوندار يعني قال كسين كوش PKK قطبوينه تكليه مو دانستندنه مو بوان ناسکرنا مجوان انفرماسیون دوان چند ساله داوید من ناسکر مبری نتزانی یک يعني في حلوسته هاني رشكرني قرش لهمبري محمد شناق لهمبري بيرو بوچوني نعم چشمر دوگوت وي چاغي PKK دوگوت محمد شناق لتجي شري چقداري نراسته نا PKK جي انا تو رخنا PKK بكي بش تلتجي PKK تلتجي قوينا شهيداي تلتجي نظام شيء تميت في منطقه هاني نسيت تبن چتین گنگر ما تو لهمبری اوجلان ساکنی گوت ویانا خوازم شری چکداری بکن حواله دولت ترک محمد جاد چنل تو خواست چک ریفورم PKK به سازی نه به شخص نه يعني هر کس اللي دجي وان راوسته تهمات حاضره آماده هلبه وكي يعني مثلا ديا محمد جاد شنر وده ارشيفا PKK ده وكي جنكي قهرمان اعطي ناس كرن شي بيشيا يعني زندان يعني آوای عدلیه ترک و آگر بردایی بدنا خوش بو وکی پروتست و چاقه بری کشتنا شنر بفیرنگی دوی دادن دیار کرد بیشتر کشتنا شنر نا ویا دخست عاطفی خلق جنکی ولاد پاریس چه عاطفی خلق پاگریده يعني قالت جل فكرون ونظام شو وشغله قوتن متنه بيركي سر تنورا PKK وجه سر يعني اجا بيشتي محمد جاهد شنر هات كشتن بفيرنجي سر دياوي دا اخبين يمشي بتشوفون ما بيرنا انا حقيقه خلقي هي دا اليه كيد بيشن والله وشن تفان تشتي هان تبريد زاني تشما تناسك بس يعني حقيقه خلقيت نيجبركم براسي مش ناس نذكر من فان مسألة هاني فان تفاصيل هاني من تزاني هنا كس هنا نها فان تتاي هان فان تفاصيل هاني تزانن ومانه ودنابا PKK دنا ودنابا مديا PKK تشغلن تزانن اوانا شريكه توانين PKK نه جنايات PKK لحنبري حمو سرکردایتی و کادروین تکوشر برخودان وان ای راستقینه ای PKK اوانا دستیوان دخینا وان قهرمانی هانده ایکو حتی روژا ایرو دناوا مدیا PKK و لچپکو و لدفو زرنا PKK دخنو و تلیلی و حالاناش PKK دبیشن او برپرسیارن نه ایکو وروان مسئله هانش رایا گشتیر اشکره بکه و تخبن روناهيه. بله. خلقما يا إيرو بضايهات مامستا هوشان جالكس باس جبو روجنامافان رومان فيس نفيسكار وبسبور دواري باكاكيدا بريز هوشانج اوسي لسر فان زانياري واغاهي انت بيجو ما دست بيك دجي ما اماجاكر موجود بزمان عربي وكردي اف آگاهی کم جار تینا راگهاندن زمان کردی دا بیگمان گله کسانه پرتوگ نویساندنه کسی کو جدا بونه جه PKK گلک سپاس جبوت مامستا تماشاوان برز به وی آوایم گشتن داویا خلق خوا حتی خلق کدن ببینه خیر و خوشیده سپاس